TV. Ambere ankiadhisha yako na ngushokire nkatho cia mwanya muno ikwithira kiona kanya kwatana about kindeto cia weru tha mwanja ti tariki 29 mweri wa 6 mwaka ya 2022 mbeta wini wa Kinyero. Tukiambiriria ni ati baraba kurombe tukio rais kithurano ne keba banani bashimanite na rwangirwa ithurano na miankanirwa IBC no ntobo bioria birabarare abio bia bura ithurano bigetithwa na mbere. Raila Amolo Odinga na kiama ya Azimio borete bioria gorera kambuni ira kandarathi ya kurita maratasi ya kuringithia kura na yange kathomba asia sababa kinyite mbere ya IBC kenda bashokaniria kanywa na baria na mugambo yomwe. Iriboti mwandiki wetu Antheto Boniface Mongela athiatirite na atumenyithia ciona njira inkinyaniro kimbeto cia weru thaimwe cia ugoro. Tugita na mbere ni ati ngwataniro ya Kenya Kwanza ni ambite kambe kaunti ya Tharaka Nithi etongeretwe ni munini wa Rais Daktari William Ruto bathiatene na atongeria ba kaunti ario ngavana Muthomi Njuki, Senator Kithure Kindiki, Speaker wa bunge nene Justin Muturi na bunge ba kaunti o bakiama kia UDA akiaria William Ruto ne yene wirane bwa kwagirithia urimi na yange ya maingi. Imekuwa ni maneno ya viongozi, mamlaka wanatafuta, vyeo wanakawana na ile watapata. Safari hii tunataka kubadilisha. Tujue hii mambo tena sio ya viongozi, tunataka iwe ni mambo ya wananchi. Tunataka iwe ni mambo ya mahitaji na matakwa na mpango ya wananchi. Na tunataka tuelewe baada ya hii mambo yote tumepiga kura, yule amepata kiti alikuwa anatafuta, wewe mwananchi umeenda nyumbani na nini? Ndio. Siasa inasemekana siasa ni maslahi. Tunataka tukubaliane hapa. Na ndio sababu kama Kenya Kwanza tumesema tunataka kubadilisha mfumo wa siasa. Siasa isikue tena ati ni mambo ya viongozi, vyeo, mamlaka na mambo yao. Hapana. Hii siasa lazima tuibadilishe. Ndio iwe ni maneno tunajadili ni mambo ya wananchi. Ni vipi atashughulikiwa, ni vipi maisha yake itabadilika, na tunataka kukubaliana kwa mambo ambayo itawezesha mwananchi kubadilisha maisha yake. Ni vipi kilimo ya mwananchi wa Tharaka Nithi mnataka ishughulikiwe? Usaidizi wa aina gani ndio itabadilisha kilimo ya sehemu hii? Mnahitaji barabara itaenda wapi ndio iweze kusaidia uchumi wa Tharaka Nithi? Mnataka masomo ya watoto wenu ishughulikiwe kwa njia gani? Yule mama ambaye anafanya biashara leo, changamoto alio nayo kwa biashara yake ni gani na ni vipi tunaweza kuitatua?
Mubangania wa kiama kia Jubilee Tharaka Nithi Pet Kimiriti akiaria mucemanio-ini na atongoria ba kiama kia Jubilee Mara auite gukinyukanira kiri bara batina inya batira kanya bara bene inya iwata kioto atongoria bara bakwenda kwatha ura wari mubunge wa Nithi na wete onto bomba wa kiwote wa omba kumenyenya ya muntu batakinya ndebene. Mwandiki wetu wa Ndeto kumanteru Martin Mugambi na Shinanjira Indiku. Atongoria ba kiama kia Jubilee kiri gicigo mbunge kia Mara na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi barauga kwamba magema kiri gicigo mbunge kia Mara kwivendia muciaca Pet Kimiriti akiaragiria ndeto cia Suni Ng'ara ciaca bara batari na kathuri babatiri gutigira bara barito. Kwa hivyo zoning ni kuga in the coalition ciama imwe itikarungamia candidates na ndia ciara kurungamia candidates mamwe ni very strong makuima nafasi nuntu already kiama kiria kianenkirwa nafasi yenu kithagirwa indimwe candidate ura uriku atena vinya. Miriti augite gutire gwamenya mainya mamuringicia cha atakinyete ndebeni na gukoikuberia akanya ga kwivendia. Nuntu zoning is based on assumption ati antu mara makarega kuringira antu mara marali, for example mwena wa Azimio candidates marali mwena wa Azimio ni ku assume ule ukauma antu make makaringira ule ongi na that is not necessarily the case. Makalingira ule ongi ni sawa. Lakini mwena marege kulingira ule ongi mathame mathie guntu kungi. Koguo ni gwe kaliu. Zoning is neither here nor there. Petike ariuga ndeto eno ebuyaga aringicia cha bara batari na kathuri betigiritie kugwatorori na kainyanjara. Taliu for example Tharaka Nithi County. Twina candidates athatu ma Azimio. Twina Professor Njoka, twina Mzalendo Kibunjia, twina Francis Kagwema. Taliu tukinauga aire maume umwe atigwe uria strong atigwe na mau aire mauma makauga magetikira kuruthira uria atigwa campaign inkithirwa ira advantage nene muno. Atongoria babari ogopeni na Kambanjoro kuromba agitikia mubunge wa Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi na ma MCA Kathumba no abathiete na mbere kuringa ciaca ciao kiri gicigo mbunge kia Mara. Kwa mtu akienda gucoka skuru wantu ekidio mama county niyo nkamucokia skuru free of charge. Ndakaci yetu iracio mirie kiongoji form 1 class 8 na no agugakiraga kauria ri nkona mtu gwata njara agancokia skuru abano ankithome muno niyo nkamucokia skuru because Kambanja is a mother of chances in life. Niyo nkaruda mauntu manene sana guko na ndiuga ati antu ba mwimbe pondikerieni na ribuka igoba nkubwira niyo bukamenya muntu ra bukadula. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Sisi wa kithomo Lina Kirotea thiatene na ashore bakwe muno bangavana wa kaunti ya Meru Kiraitu Murungi bario CCs na MCAs ibambite kambi ntureni antobanga iwadini ya kanuni na raboriti ya karibantere witu mekia uchala Kiraitu Murungi renge ekilinganithwa na barabangi bakrombete kia ungavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na Kinyamithika Linturi. Mwandiki wetu wa Ndeto Dennis Mugendi kumantere una tweshio na njire nkinyaniro. Nebwega muno ngabana wetu bariongirite antobangai turairi wandini ya kanuni Gembe South atongeria kuma thirikari ya kaunti ya Meru batongeretwe ni minister wa kithomo Lina Kirotea wa Kairanya Karo Motiga ma MCA na bangi ni batariritie witingogi bwa ngavana Kiraitu Murungi areba kuwa kauma atumbi kungana na shindani na weta mithikari nturi uria kinya ari mubunge utingogi aitira akari na Kawira Mwangaza nawe kwithirwa akiamukaira mamilioni ja mbesa ende kugatwika kiria kuretera akari ni makobokobo. Ojo kweza gutugera merengeti na gutwa mandibuti ka utonya mandibuti rio yene kabwethara bo mwetetie mandibuti mbese ira cionthe anenkairwa million 63 re ukawikugura mandibuti ugura ji mandibuti ngana
but atukwenda madboot kana maendeleo tukwenda. Turenda maendeleo, utukwenda madboot, ura kwenda madboot buga akomba kwigurira che weta mundenejo awe, no to governor kireito moronge, atwekirete inya tore youth, tukomba kwetho tukiomba guciritira ngugi cietu. Ngabana wo wene sima ukomenya mwako na watashuma. Sibitaye kwende bole abo takora twana kule ambesa. Taora kana kwa theri. Poke akona boka nenkera kawera kura. Boka nenkera kawera kura. Ale ngalo kireni esimiwa. Oni kambetari yeto ndi mronto bosi. Kwente bosi ele ya. Iringira irweni. Poke ya munenkera kura ke ngalo kireni MCA. Na otebu akaomba. Aleta kuambira mbesa ikoloka Nairobi na atoti wothe. Ala kitona kia kiarara. Kia anu atake buora. Ataka buora. Akwa buora gokia. Bo bari antu bangai bariuga mutongeria atithurwa ni kingi indi ni kuringana na witingogi buria ethiritwe akithithia. Muntu wari MP kuma 27 mwaka 2017. Tewa kuromba kura cia gavana. Ri ari MP ngwiri kwathithitie. Na kinya thaiye na ra seneti buingu ibo kuona utinya mwene tu twene mbere ya andikite ofisini ile ciawe cia seneti. Na kwenda kubwira itare okasu antu betu beembeire thiri na kinya muntu akia kwithirwa ati wetu ruare no wete muntu mutonyu kwara womba utethia nkonokie muntu mweta mutonyu kwebo ciaraniri noe na ati utethia tai kinya kethirwa kiraito no umete na alignment ibo kuona buingwa anabeto nturene ebura bandiki kinya wonda administrator babo kuona no anabeto na baumete nturene cieto batiriti kuraya. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene antu bangai wandini ya kanuni Gembe South County ya Meru. Atumiria kathoma bakuma kaunti emwe bamenerete arutingwe bamwingi bara bakuringa kampeni bakiegemea ruterero mwero wa gisiasa bari wabo atuma baremwa kurita ngwe bura kubatere kaita karabo tungatira mwingi rita mwanikiwa mushiri kuma kaunti embo na tumenye biesho na njira nkinyaniro. Avunjia amakanitha ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni mararuta mavitia aruti wira a thirikari aria mararugama na miena imwe ya uteti na uguo gwikirira nganja wira wao uria mararutira mwingi. Kuringana na Apostle Simon Paul uria niwe mwenegiti bururi-ire wa avunjia a Pentecostal Churches arauga ati kengi ino ni cungagirira aruti wira aya kwenderera miena imwe makiria na gukanyiriria aria engi na undu uria utagirire. Ngoria aria mandikitwe ni thirikari marutire thirikari wira na aria mena responsibility nene ni matige kuintimidate andu aria engi a siasa ni matige atetari umundu athondeka musemani wa kevaria wathukwe ni mwana kotire thirikari tukone kingirira na wingi athondeka wake wathukua ni mwana ora wingi okona ati serikali inaingilia sana na kushikawa. Tunataka serikali asoka upande wa polisi wa act wakiwa nani partisan. Na varia avunjia aya mararuta mavitia atongoria aria mararuta thagathaga misemaniori ya teti aria engi na njira ya kugurira ayuthi njovi na kumariva. Jono gikoro emwega ni undu ciana iravuthirwa ni andu aria marenda ite siasa no omekarite kwao kana makirira no ciana cietu ikinuka iye munuka nguivunja ngitwe nundu wa macira ma ithari maverwa njovi mathimageke giko keta kiu uguo ni ta mukanitha eta bishop ngiuga undu ucio ndu wagirire. Na varia avunjia aya marenda aria onthe makwithirwa magicungirira thagathaga mbere na vuva ya kithurano makorwe magiocorwa makinya mavio ma kiwatho. Gari negerie kuroria mundu guonthe ugukorwa akika maundu matemega magutuma kwitike thakame kana kugie mbara thiini wa uvoro wa siasa mundu ucio anyitwe avirwe gotire na avewe watho kuringana na uria kubati. Ni maragia miario ino mari mwena wa Manyata kuria marai na mavoya ma kithurano kina thayo na kuvoera thirikari njeru iria igutonya na iria igavota gutethia ekari onthe a kaunti ya Embu na bururi guonthe na njira ya kumaretera mirandi ngurani ya uthii wa na mbere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Ibwaya Rita Mwaniki wa Musiri no ntubari bote atonekanya kunoga kanini ndi tushokerete na ndeto nkolokio kadhiro mitambwa.
Anko, kwani sikizi ng'ombe itani sere ukikamua? Saidi. Hii hata inataka kwa katune. Lita 10 na bado unaendelea kukamua. Saidi Kumbe shida si ng'ombe, shida ni sisi. Shida ni sisi. Angalia. Joy Max Dairy Milk. Kiyango leo mimi naoga na maziwa. Leo na dive kwa maziwa, kukunywa kuogelea huko. Joy Millers Limited ni athondeki ba irio bia ndethie mithemba yonthe na nkurukini ba kuthondekagira all stock meal iria kareta ugaruruku bubu nene kiri ndethie ciaku na Joy Max Feed itikugwithia kinya nini. Joy Millers Limited, quality is our middle name. Urathimo uritingugibwa ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani? Niambie ni gani? Unga ni gani? Kama charaha premium. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya to na ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino kwina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na ari shabu ya unda bibia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele yao. Leo ya Meru Kiraitu Murungi gavana. Turado tasaroli lava nanti na tata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kinya watu tole watu kuanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi ikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukolia tumurandi yo ara turetere yo ambori yo ga tokeria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikwa. Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Kiraitu Murungi Meru. Ngako atogeni na nkatho cia mwanya muno kwethira witite na mbere kurumira ndeto cia weru thaa mwanja twicokerani ati ni umwe ya wandi ithano cia gicigo bunge kia Bore na irayonekete kuchilia munkio munene yua gisiasa wandi ni Romeri mathina nkabo muno wa Kiborwe yentukira gikaira ntere mwe cia wandi o watine bwampara. Mwandiki wetu wa ndeto Ntinyari Kinyona aliunganite na gicigo kia araniria na Rombi bete KMCA na kuthonja kiroto kio iguru ria wandi ya Ruire Rwarira. Kege chunche kembere kia riboti ya mwanya ntangurutano cia wandi. Ward
wodi ya Ruire Rwarera ni imwe ithano cia gicigo mbunge kia Bure iri na mungana jwa kari 18,125 na ringi kura 950. Kagitene gaka wodi jini kuchiritie arombi gite kia MCA batantatu. Wa mbere ari MCA wa Kagita Gakapita Mutuma Karembe uro gutwa gukaria gite kiawe na tigiti ya kiama kia UDA. Ndikugeria muno gutonya mantune ya siasa kana ihitari ria kansera gwenda thia barabara na mire guteta Iraki na mama bagita kuri munda na Rwanda ino ikuna ikamba barabara na wambitire Kalembe ko Kalembe tirito ria korongwa ni Peter Mutuma. Solomon Kathonkomi ora wijikiene muno ta Sonko ni mubiashara na arungita Muruiri Kiumbe. Pumete na guciarirwa goko wandine Ruire Rwarera atorene itawa Kabutukei. Bairi baba gukarikanwa ni batri manirende bena kiri muchujo jwa UDA jura jonekanire kumbura nkuchenyo inene ontubura bariritie iguru riabu. Twa decide no to ba kwendia ba kubanga kwendia certificate ira to wananchi batu nenkerete ki my opponent batu na tutauga twite independent no to thiguru yetu na katiba i progressive ni to opportunity kwithira either uri mtu kiumbe kana uri kiamene no ni twachithire as an independent candidate. Na kama yo conduct opinion poll kiona igunde mbere kia make decision yakyo Nairobi na twali tubaire na twale openly turera the reason why na irathomo ikiama na whatever and ndawandwa that certificate. Yes. Unge ni Tabitha Kananu uri orungi na kiama gia Safina ari mu biashara na mu matukio renkuma. Kuma nture njotene ino nchiariri ndarererwa ndakurira ndetera cukuru ingwete kiote muntu uti umenya Ruire Rwarera no ntoni ndari mugi yumwe sana na ndachindana na muntu ini representa Bure yonde nationals. Felix Kithenji niwe wari namba ijire ya Peter Kalembe kithuru na Kagitene gaka arungi na tigiti ya kiama kia Bas. Undi mukari Ruire Rwarera nchiariri nture Mutuma sublocation karanene verenji antoa baingi bauga nchoro iboro lakini nchoro iboro iboga itindera bo ndimbi primary school naja guta Mutuma bangi baraba kuromba gitege na tutumbeta kwaranira na Boni Beti Kiambati arungi na kiama kia Jubilee na Dickson Mutuma urorungi ja Muruiri Kiumbe. Ituchokete twatuguana na arombi baba bagitekia MCA na kubaka nyaga kutheria jamoja magijara bakwandwa na jokenda kubatera kura. Mbere kuma mwambereria nderero ndi project ya Karembe anga nenkeri milioni 4 bange bariuga nenkeri milioni 1.5 anga mbejete kwenyangia kura thaici nande ne ereta ekora arero project ye nande nane ragorirwe ne rakirwe nyomba nande ntije thro mbeca ira milioni 4 ndanenkerwa achire na inamire na anto bakerwa na nenkerwa kaire milioni 3 anto beto kiamboire ntuko ya narua tabite project ye muntu baraba gweta na project ibo project chiantu urori gitene ndaigetwe akira anto ba kwaraniria na Kathonkomi na betekaniria endere mwankeje ya MP ndenda ikwira mukari Ruire Rwarera atiri bou ni urongo kabisa utibyo twaraniria nwe kinya ntuku imwe biegenie endere propaganda ingi ni we kwirwa kuona mbeca nenkeri sijui milioni 6 ithirikari kana nene bathirikari nikenda tumbo shindana na ndo bako bagi siasa runarero siasa na kambere kinyakethero anto barabeto anene bathirikari tiaringi ku siasa pena right ya kutara muntu kana kuga muntu rabakaringira kura na kabategere tabona Kithenji ena potential egukire Ruire Rwarera so mantu ja mbecha iwi siasa chikirine anto bako ba siasa lakini ndiuga ni tharimo no ntote muntu thurite mbecha ukaro na mbecha ntinyarinya ko thura uте muntu thura mbecha uria ukaririte gitege ki Peter Mutuma Kalembe magita ko magita na ethiritwa kimenerwa ni kiraba moba gwetaga ja kwiringa kibara untubura nande hachoketie imwe kurwo kwano kubwatero bwira kithe impara ya buthuku no nkarite no miaka 20
na ataana kou nontu ataana ingwitike ndaragia buthuku anyway inawikanĩtie akwaria gwakwa ketha gũgũ barabara ũgũthithĩrwo no ekĩrwo maramu imbi ũkũnoga ndagũni kwaria tuinde tũmbi na mĩario mwanya mwanya na sauti yakwa nĩ nene omba kuthwa nkiaragia una inya omba kuthurete ni ukona yaka nkwaragia mbio so akwa ntiaragia buthuku amparagia fact na number 2 ntiaragia bubui kana uganga kung'enta nting'enta ni uchamba ndi tugwatanire ntuku ya rojo kiri gicunche kia biere tuthikire kiroto gia tongere baba kiri weti na mbere bwa akari barwiri rwarera. Atwikire gatanto ndeto cietu cia weru thaa mwanja kwendera kaita kena ntuku enja yuri thari mubia murungu mwenenya tucemanie rũĩ rũkĩrĩ rĩa koriete wini Waking'ero.